Ni kren pang kata ka wave ka second wave COVID-19 second wave ka basdang ha kejela jongi nadu ubenai April hadu kini kisngi ki bamenta ngakwa ban pentip hadin ba ki medical expert kila le research kila steady lut na dong sedong but ka recommendation ka ba an ki kalongkani ba une uknyang jingpang ubawan ha news nem artho arthway nadu ubenai April hadu mentakasngi udai utau bengi ong u delta variant menshems nem habakile research utu katu ke first wave lada uwei boyok positif kalong lakum nu laingut kaban yabit tenrei mentapat hakan ka second wave lada uwei uyok positif kamut nrengut lakum nu kumnuru kinyo ya uniu kenyang jingpam kabamut arsya kabor ke jingklan jong uniu jingpam kalong arsya ban ya kabajia menshem-snem teka kabangut ban ongane kalong ba kabanga kerpat rit ya kinong snong ya kinong sensar snong kinong sensar tau kirang ba snong kidorbar snong baro halaki jong snong halaki jong ka area bakin sngau bah ban yai kentu yakin nongsong snong jongki baki dai ban pikir jadi ban sumar baharu kenang ba nginlai na kajing sya telep ha uniu kenyang jingpang hapok kejelami kelaya jengi barok away but the medical expert has recommended very strongly we can fight this disease only through vaccination. Nila ban yakun ya une uknyang jingpang kabanga kwa ban pentip ki expert ki scientist ki medical scientist jong mdei tang jong mekla jong kari India berkepertai berkoi ki krenshai ba kabala ban yakun persya yauni kenyang jingpang kadai baik tang lengba ketika lani kabing ong ka injection lani ka vaccination kabang ngidang ya sngosi adung tanang kaliang ka bor sarkar ba haduk mentangan itu ipi kane ka vaccination drive kabangile kadang duna sibun ya kabang ngi expect bakan long kumbalong menta kanika vaccination drive kabingian ngidang puai tang kumba 100% nakisispa 100% nakisispa tenga kerpat ya kita kebedang sa 100% balakum nu ba pinsngau bah ban kitkhia ya kaban lej haki jaka kabingi injection haki tu ki vaccination center khnang ba pinyo ban pendep ya kenika tika hala ijong jaka nakaliang ko sarkar ngila pensuk sibune ngilej wat sedu sesnong piong kinong kendong ke bahap ya kijat ngiya kijat kisnong ki bangi hap ban pelut ya ngile kata nak benta jongnu ngile kenika long nak benta kajing song sngan ya nak benta kajing suk jong kitu kinong song snong ha kinong kendong ke jongi ki baper tengah ada kerpat namar kata ya barok bangin sngobha ban simkhia ya kaneka injection lani kabangi ong ka vaccination nang ni saknot